Hi everyone. Experience mayam bohan ba makta GKGS Manipur na taram na uksuri. Ngarang si SBI gi PO ko. SBI gi probationary officer, that is managerial level gi adom ba recruitment gi notification ama out original layram. Madugi matang da mayam da information kara important oiba details kara mayam ga khangmin na siena video se semjara kunika. Aduna mayam details sing do kamai tawbano habda yengba humin narse. Han bada SBI की लाइव प्रोबेशनरी ऑफिसर मैम ने खंगनबा मैनेजरल लेवल की PO की वैकेंसीज का वैकेंसीज टोटल 541 वैकेंसीज लापनी 541 वैकेंसीज दा SC की वैकेंसी से क्या नो IT वैकेंसी नी अदुगा ST की ना क्या नो 73 नी अदुगा OBC की ना 135 नी अदुगा EWS की ना 50 नी अदुगा अनरिजर्व की ना 203 नी साना पुलप पुंसिल कांदा अखोय 541 वैकेंसीज लगे अदुगा PWBD कैंडिडेट्स की सु मखोय vacancy tongan laikre ka adu main tawdana akhoi yengminarsi adu tagadi akhoi online registration hobu singrang date 24 dagi adum hobu yakre ka 24/06/2025 dagi aduga last date next month ki date 14/07/2025 to oigani aduga online payment application fee payment chu ma ki matam ju sigi hariba matam sida adum oigani ka 24/06/2025 amasung 14/07/2025 sibok manung da pay tawgaduni aduga preliminary examination gi ma ki kedauba khoi call letter lakpase habidi amicat ki matam lakpase 3rd to 4th week of July 2025 onwards sidagi hogani and hari ko khoi adum ai hajar ke ma ki selection je phase home thona khaido e ko khoi gi selection process phase 1 da preliminary examination la ni aduga phase 2 dana khoi gi mains la ni aduga phase 3 dana khoi gi makhoi psychometric test adaidi interview group exercise sign to kana phase ahum thongna laigani ko makhoi selection process aduna ahan ba makhoi preliminary gi call letters la ko 3rd to 4th week of July 2025 onwards tagi hogani en hari ko aduga preliminary examination ko online preliminary examination gi matam sina makhoi ka da piri July August 2025 sida tawgani han hari ko aduga makhoi result declare to declaration of result of preliminary examination August September 2025 sida sibhok sigi tha sida makhoi declare tawgani han hari aduga mains examination tawbagi call letter hai tare ko sina mo August September 2025 sida masi tholakani hena hari aduga online main examination gi matam se makhoi hujik September 2025 sida soidana pangthokani haina SBI gi notification sina hari ko aduga mains examination gi results September October ko 2025 September October 2025 sida declare tawgani hena hari aduga makhoi gi phase 3 gi call letter lakpa like psychometric test adade group exercise interviews ki call letter se lakpa se October November 2025 sida lakani hena hari aduga psychometric test ki tawbasina October November 2025 sida tawgani hana hari aduga interview amasung group exercise ko October November 2025 sida soidana pangthokani hana hari ko aduga finally result declare tawse November December 2025 sida declare tawgani hana hari full recruitment process within 6 months ka 6 months sida yam thuna hai tare ka pangthok ba kanda recruit tawbugi mawong ni ko yamna mawong tai SBI gi se ka aduna mayam yamna si phajaba opportunity amne apply to sil horo ko aduna maki eligibility criteria si yengminar se du tardi s limit che s count of the s1 01/04/2025 se count of how deni ka makhoi se aduna 21 years amasung 30 years fok ki manung da laiba candidate oigadubni persons oigadubni na makhoi hari ka aduna makhoi gi s count of the 01/04/2025 to count of how habadi kari no hab matam da 01/04/2024 amasung 02/04/1995 si phokki manung da pokpa ko ani sigi manung da pokpa candidates oigadubani na hari ko adui targadi yengase atop relaxation adum lai ko relaxation je kari kamai to buno yengase akhoi SC OBC gi non creamy layer ko OBC non creamy layer gi kedoba 3 years relaxations laigani aduga SC amasung ST gi 5 years relaxations laigani aduga PWBD gi tongan ba section gi oina 10 years 13 years 15 years laigre aduga ex serviceman and atopa lairiba ko ex serviceman gi akhoi so service commission gi bor so amasung permanent commission gi bor lairiba 5 years laigani na makhoi hari ko aduga next akhoi essential qualification ma ki darkar laiba qualification du yengase dui taragade darkar laiba khoi ngasai adum hijack that is graduation in any discipline amada akhoi graduate loiba
candidate oigadubani na hairi ko aduga natrogana equivalent ko manaba haibadi karino final year amasung last semester kariba adumba person amana sun mi amana su dum apply to yagani ba but adubu mahaki ke doba graduation examination the pass to bo gadum adugi certificate to 30/09/2025 poki mamangda maki certificate to pairaba adumba candidate oigadubani ha masigi notification sina hari ko aduga atopa medical gi lamda qualification ko aduga engineering chartered accountant cost accountant sida hariba mana piriba field sida ko sigi field sida qualification paibe sil now so adum apply to bu yagani na hari ko ado equivalent to graduation oigadubani ko do main tawdana laire next amu kari laibana yengsi next the point phazabam lairako candidates belonging to OBC category but in the non-creamy layer are not entitled to OBC reservation and X relaxation ko koi creamy layer habani ko creamy layer da belong to ba hai tare ko OBC ne di har ganda creamy layer da belong to ba candidate to OBC reservation amasung S relaxation gi mokoida reservation lairoi hai tare relaxation lairoi na haibani ko haibadi akhoi creamy layer and non creamy layer gi maramda ai video so hana semjakre ko OBC gi creamy and non creamy layer hai tare adugi kano sing do khangda bisil naw hai tare creamy and non creamy layer khangda bisil naw sing adugi video do yeng biro ai description da link soidan hapcharange do sigi video sidi tentang thamnabgi do makha sa thar sika selection procedure se kamain to na yeng minar se ko ai ngasai saja kre selection procedure se phase home laigani phase 1 da kai na preliminary examination ni ko preliminary examination se de ko hayang wai merit list ki mark count to ko de only mark ti ka kai do qualifying ne sir kha ni ko qualifying oi ga do ne si pre se qualify to dana mains exam thabe yaroi ko aduna qualifying ni do kai yaw ne yang se english yaure english ta 40 questions ko aduga quantitative aptitude test 30 questions aduga reasoning ability da 30 questions ni total questions kya no 100 questions ni aduga total marks se 100 marks ni ko aduga ma ki duration se sectional matam section khuding gi 20 minutes lagani ko haibadi kai no har matam da english language ki oina 20 minutes pira kani ko aduga quantitative aptitude ki oina 20 minutes pira kani aduga reasoning gi oina 20 minutes pira kani ko aduga total duration se 1 hour lagani aduga myam na khangjin ga duba amde ko negative marking like 1/4 of the marks in negative marking lagani ko sigi points ma myam ningsing biro next ta ko gi mains examination ya maru wore masi gi da phang marks ya heng wai merit list kano to pada count to dini ko mains examination da akoi makhal ani thoye objective test haibonga descriptive paper haibonga objective test na kari yawbune yenga si ko ahan bada reasoning and computer aptitude yor ko number of questions kya no 40 questions aduga total marks na 60 marks aduga mahaki sectional duration na 50 minutes ni aduga data analysis and interpretations da 30 questions aduga 60 marks aduga 45 minutes aduga general awareness economy and banking knowledge ta 60 questions aduga 60 marks aduga duration of 45 minutes aduga english language na 40 questions aduga 20 marks english yam kanna khoi weightage sawu oide ko aduga 40 minutes oire aduga duration total durations 3 hours oire aduga total marks maximum marks 200 aduga number of questions 170 ko sigi pointing ning biro aduga descriptive papers ta kari emails writing reports adaide situation analysis process writing haiba sing sida 3 questions lakani na hairi ko aduga maximum marks total marks se 50 marks ne aduga si ani se punchila kanda total marks se 250 marks laire aduga ma ki sigi oiba descriptive papers ki duration se 30 minutes ni ko yam saina ning biro ko sigi pointing ning biro aduga sida su akoi 1/4 of the kedoba marks in negative marking laigani ko negative marking laigani main examination da su ko sigi pointing ning biro aduga phase 3 da kari lai have matam da akhoi psychometric test group exercise and personal interview lagani ka aduga group exercise se mark kun gi oigani aduga interview da mark kun thra gi oigani aduga total marks se mark yang khaini aduga ngasai gi 250 marks sorry ka ngasai gi sigi 250 marks ga aduga sigi 50 marks ga punchila kanda 300 marks da gi akhoi mark yambado akhoi hidagi khangat la kanda merit list semak tu ni pa hayang merit list semak kanda hidagi ne akhoi PO gi selection lag to se ko koi final merit list yaw to che
doi target ma'am so understand tawrogani na I khanjai aduga next ma'am ne khangba emoluments ko habdi akhoi basic pay salary duni ko salary se 48480 48000 yamna amazing oi ko basic salary se 480 oi ko masida akhoi DRNS allowance SRA allowance tongan ba ma'am plus to khila kanda akhoi above chattuini ko 48480 se hidagi 10000 sena ko for 50,000 above the akhoi phangdini ko aduga yengo 48,480 plus phangena I have high ko aduga amu yengase approximate CTC at initial scale of pay at Mumbai center is 20.40 lakhs ko Mumbai da Mumbai center da initial scale of pay se kya ho en high ma ki CTC se sahi imge 20.43 lakhs yamna fajai ko yamna amazing oiba package ni hai tare ko yamna amazing oiba package ni ko yam sigi point si ning biro ko salary di dom fajai SBI gi PO ko duga next application fee si su khang da ba ya da ni ko ya number wa si non refundable ni ko han lo oi hai tare application fee se atopa unreserved EWS amusung all OBC candidates ki oina lupa 750 rupees 750 ni aduga SC ST PWBD candidates ki oina kya nil ko zero ni ko adu targadi ma'am si khang ne ai lawzarage next how to apply kamai to kan apply to godu no haibasini ko kamai to apply to gani hab matam dam ha ki SBI ki official website changani adu career se changani adu current openings se changani ai horen description da su akoi gi apply to bigi direct link do ai soidana hapcharange adu dagi dum changa kanda apply to bi ya gani ka direct link soidana hapcharange aduga adu da sanga kanda apply token biro ko register to kan apply token biro adu da sanga duba maha ki hida hand return declaration da dilab hand thumb and present changa ni na re hand return declaration ki format with the bill laira ko sumai to dana akoi ngasi gi SBI gi recruitment gi hai tare PO gi recruitment gi 541 vacancies ka laibase sigi important points sing che sida akoi naina bagi tanja se side lo sing minarasi duga mahau sagom GKGS manipur na mayam da kanaba information soidana piramgani hana khanjai aduna video si like share mu subscribe to book obi gano hana ning sing jara kan da ma'am mo hana thagat pongdok chari thank you ma'am